Lento yokukhipha usisi omshelayo for i-date ukuthi le date izoba njani iya ngokuthi ukuphi nendawo kanti futhi lo sesi omshelayo ngimuphi ihlobo elinjani lo sesi. Angiyokhohlwa mina ngisedondoni kungilesihlanu ngiyozikhiphela imali ku-ATM sengibona lo sesi ophambi kwami hayi yena muhle ume kahle ngabese ngithi hayi sister ngicela ukukhuluma nawe athi hayi khuluma. Ngibeka idaba lami ngimtshele ukuthi hayi ngizizwa kanjani athi asi-exchange amanamba. Si-exchange amanamba hayi kufike ukuthi seyigema lami manje uthi ngikhiphe imali lapha ku-ATM ngikhiphe imali nami bese ngiyekhaya. Yena sovele uyikhiphile sesokhuluma efonini ngokuvumelana kwethu. Hayi mangifika endlini ngithenga i-airtime bese ngiyambhalela hey manje maplani ntambama bengithi mhlambe masingahlangana angazi ukuthi uplaneni athi asihlangane kaPawulos. Bantu basedondoni bayazi ukuthi kuleminyaka wangabo 2008 kuya le kubo 2015 2016 kaPawulos indawo beyidumile ukuthi kumnandi ntambama ngabo lwesihlanu kuze kube isonto ekseni bekuyithavern nje ehamba phambili. Hayi ngiyibuze ngiphendule ukuthi manje lo muntu uthi sihlangane for i-date kaPawulos kodwa manje angifuni ukuthi ngijampise kuye ukuthi ngiyamjaja yabona ukuthi ufuna ukuthi siyokwazana kangcono etshwaleni. Hayi no ngithi hayi bowusuggesta ukuthi sihlangane ngobani asho athi ngaba njani ukuthi sihlangane ngabo 8 ngivele ngibone ukuthi hayi no la shuthi i-date yokuyophuza shuthi siyothi sazana kangcono kuyobe kunamabhodlela etafuleni. Hayi ngithi mina no ngabo 8 sekusebusuku kakhulu man asihlangane ngabo 5 athi wo akunankinga kodwa ngabo 5 kuyabhora kaPawulos. Yazi solo lama sign ngiyawa-ignora yazi lama sign ngiyawa-ignora kunankinga ngifuna lokuthi sifike kusenganamsindo khona sizokwazana kahle kangcono. Hayi ngabo 5 ngimi sengivele ngifikile ngihlele etafuleni angifuni uku-order ama-chips amazambane amnandi athengiswa kaPawulos angakafiki. Hayi ngimfonele hey kanti ukuphi athi hayi phela mina bengithi uzongifakela imali ungitransferele imali yokugibela ngisesendlini. Ngithi mina hawu ufuna ngikuthumelele i-15 rand yokusuka eGlenmore uze kaPawulos athi ya kanti uthi wena ngize ngeinyawo na. Ngithi nangabe 8 ebusuku bozoyifuna vele le mali athi hayi ungangimosheli isikhathi uma unganayo imali yokungigibelisa ngizi ke ngesibonana. Hayi nami bese ngichuba ngilobe kungichuba nalokuthi vele bese ngigezile ngigcoke kahle ngithi ngizobonana nale sister elingichamile ekseni ngithumele i-50 rand ngoba vele i-15 rand ngibona ngathi futhi manje uza ngijaja yabona ukuthi ngisithatha ama chance ngithumele i-50 rand. Ashaya please call lo please call ubhalwe ukuthi please call ngiyitholile ngibone ukuthi nala ngathi ngizodlalwa la indaba lomuntu angathathanga ingcenye yale 50 rand athenga i-airtime bese ubonga kahle uyayibona. Hayi vele kuphelanga 1 hour 30 minutes ngabo 6:30 ngimbone angena ngoba bekagqoke i-star white i-shirt elimhlophe nalabo jean abamhlophe vele agqoke ne-all star pants. Hayi ngiphakame ngithi mangiphakama naye angibone ngoba bese ngiphakamisa isandla so ngiphakamisa isandla angibone eza hlala etafuleni. Ngithi hayi no ngibona ukuthi ngisale ngi-order ama-chips bese siyadla lapho kancane kaPawulos ethavern kuya ngokugqwala. Hayi athi order ama-chips vele sithi siphuza sithole kunokudla esiswini. Ngithi bese siphuza athi ya kanti wena ucabanga ukuthi singeza lana sizobukela abantu baphuza bezwa ubumnandi. Hayi ngithenge ma-chips ngokushesha basinike athi ngeza nesinkwa. Hayi ngeze nesinkwa kwadliwa naku sekangicela ukuthi ake ngimthengele i6 ye-brutal fruit. Yabona ngilangaqala khona kuyisola ukuthi bengingenwe yini ngibize le ntombazana ngifuna kuyazi kangcono ku-date ngoba lento akusasi date lento bese yenzeka lapha kaPawulos sekangitshela ukuthi ngimthengele isinkwa ngiyasithenga isinkwa siceda kudla so uthi ucela i-brutal fruit
Manje mangimbuza ngokuthi ubhizi ngani empilweni athi awume ngimbuza ebhorayo lama question akhe ayabhora. Awuthi ngibhizi ngani empilweni awuboni ukuthi nginawe la. Ngithi hayi man ngisho ukuthi mhlambe ufunde GS College yabona noma uyaspana somewhere ubhizi ngani yabona khona ngizokwazi neschedule yakho ukuthi utholakala nini. Athi hayi phela hayi ukuthi njengoba sesiphumile sinawe vele sesiyokwenza into eserious sesiyashada sekumele vele sazana ukuthi ngisebenzaphi noma ngifundaphi noma kunjani empilweni yami. Wena nje jabuliswa ukuthi ngila nawe sizoba nobumnandi. Hawu uyakwazi ukujiva asingene esitikini isijive. Hey nangu sisi akhipha ama-R2 afaka ama-R2 ku-jukebox. Abayazi i-jukebox bayayazi i-jukebox ufaka i-R2 bese ukhetha ingoma ezodlala. Wafaka ama-R2 ngiyacabanga aze aba u5 wakhetha izingoma wangena esitikini so yangidonsa ngenkani athi asijive. Yabona lento yama-date ngila ngabona khona ukuthi iya ngokuthi nikuphi nendawo la ukhona uhlalaphi kanti futhi nalo muntu ombizela ku date ihlobo elinjani lo sesi.